of the voiceless. Dano mauno tiga telo duon michung pijo Madwon gipe magiteno ngawon ma won en luba pichwaro mau chung ye mate menana ne lok ene piti lok makakare eni kare ena won no tiga donyo ikar mano la did Amin idi Amin dada mano en tila did logo mi Uganda kare no tiche uno piti mabe tiche time wono dano minne ku dano mi tich mapapat ikom dano la dit enone ini na dua pa we bichiel madir ma gi kwero ne midwe ma rio ma ali we chiel kimia bungwen gi pier bier we biero la dit ki mareo akinere yunge ikarma joma duong mageo neno la dit ki maro ge ya det maga keme kwat gidong kongi mako ke dul dini pian eno beru uchoko dul dano ni dul dini mapapat weng menya ne waluenye wunu ka chien wera duki ka dan kubetie wera duki mitij mabe mawano tiu bodo ba yiki kwo eno miyo kane nen ke yero wang jiri maki chungi ye mawajo ne pewa tiu tich madano puoyo eno wa tiu tich maro ba aye puoyo pewa bet kita wan logo waneno kwere adite uduo dano mapol dul dini mapapat wek ki jem igin mala racha tan kelo ni wok ke kom dano iloj lobo ka geuberi ye piny ena ye uchoyo waraga ikin dul ene michwalo ne kikome bora mina uno kibere kar mege wire na dita miro miye Bible mitma miro miye no miro yere Bible po miye gen mama pat kimare kidan mapol ikine no tie la choga wi abili nilobo man karian erna erna Wilson uriema ka chiel ke Charles Obots ofombe mage mago en ikare inuni mage wiro la dit Archbishop mano wire ni guru kanye ma pong malo jami dujuni ket kwe mo ken ma purpong malo ket madano tiro kwere ni purpo o iken me pong we are dong pe wiro en All Saint Cathedral mati San Felipe gulu kikelo we ba peje den wel dano ma no dong ber ko ne karo ka kamma ge yubu pier ne en wire ni uno riema yero na yo ber won kwame ke jomo konye ubero Charles Oboth ofombe mauno ti dizime guru chi yegane iruni ket bai mago ge adeke nen charo joma ke mago gini joma no ge tawone genti go ke ngela dite wa ke waj ela dite ti ki tien lok mano ba ore ye lok la dite ka joma geno bero ma bero cha den ma mogo ke dogge wajoni ikara mege lare mauno kija palaba pura wajoni ende donye idul mon pa Yesu kati yelwen mito meni ye ende ye mito pilok me da pilok palaba la dite kar me mawage ti chwalogi kinefogi kar me nefogi ti go dano mugu magena dek madong pechaba ke nga gini kone no mawajo nyingi mot gero biru ge warga mugu ma yibu mabe mawajo ni la diti uno gen tika temo ngwech mi o mano ge tia chwalo gi kama mire gwok ge ye ti gero bere yellow driver do twale yo we go driver no accident go ane ge jemu kan eno driver ma da mo bere yellow we no accident driver da po poto ero jo yele na yo to we go penye dong no te dum ti bodo ba chi kinoge mutoka kid madong kerugi mutoka kwere jo iguni geu tiru lok magi moga nyim dano peten lok yene jo bukene e warga me kwane ti yene la dit saint nyo la leng na won wa Janani ni no tiga kupe ki obore ma no ti wo mo bela telo machon we go bani wane gen chalo ki no mudo mo tieno kwa no mudo nget ore nget gange
Ci tien lok e uni weng mo lok mo wajo. Kin ma jar nyinga dira ti adek jo adek be ke yero ge me tiro lok e mo ge obiru ge war ga me mo ko den. Jo adek be ke ne go be ke jo adek. Adek yan. Me go mo be wajo wane ga mente bo bor be ngene ko la dirte o ber pe ma adek kan. Ini ano ngadong kine wala dito uruan ke kwano radio Uganda. Na wale ni jo adek giuto ya wano motoka.